Ja, težka tekma, kot smo tudi pričakovali. Dober nasprotnik in na koncu smo iztržali ta rezultat, ki smo si ga želeli in šli v finale pokala. Dino, 90 minut borbe, fanatične borbe. Pa dobro, znamo po šta smo došli, znali smo da moramo zabiti gol i tako smo se postavili. Nismo išli na silu, nego smo ih čekali i na kraju došli do cilja kojeg smo se zacrtali prije utakmice. Kako težko je bilo zadnjih 20 minut, Nik, ko so Mariborčani iskali še drugi gol za podaljšek? Ja, sigurno je bilo težko je pred njihovimi domači navijači braniti ugoden rezultat, ampak na koncu smo pokazali karakter in da smo prava ekipa in šli zasluženo v finale. Dino, fantastičen gol je dosegel Aleksandar Krec. Dobre, hvala. To ne sme da se